Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mubdi'u ya mu'id, ya mubdi'u ya mu'id, ya mubdi'u ya mu'id. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasulul karim. Abu Rusyid Lumban Mandung sidang jamaah Jumat asa syurga Allah. Getanyo tak kenang sabuh peristiwa yang paling raya dalam bulan Rajab ialah Isra dan Mi'raj. Karena berpegah dalam hadis Nabi, inna rajaba syahrullah, bahawa sesungguh Rajab merupakan bulan Allah, wa sya'bana syahri, sedangkan bulan Sya'ban bulan lun kata Nabi, wa ramadana syahrul ummati, sedangkan Ramadan merupakan bulan getanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa yang paling raya dalam bulan Rajab ialah Isra dan Mi'raj. Bahkan lebih dah bulan Rajab na Isra Mi'raj inan. Rasul getanya terima sembahyang oleh-oleh yang paling besar dari Allah bulan Rajab. Sedangkan bulan Sya'ban peristiwa yang paling raya ialah nisfu Sya'ban, gupampun dosa getanya nyantrip manteng lebih kurung ke bulan tu. Sedangkan Ramadan bulan getanya umat yang cukup mulia, nusum li Allah adalah malam Lailatul Qadar. Leboh bulannya abu tunggu-tunggu sekalian, luar biasa fadilahnya masing-masing. Kitanya tak kenang karenanya mantang lamnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya ialah Nabi kitanya Muhammad bakwate malam, mulai daripada Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa, oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling mulia, hana nabi-nabi yang lain. Ya, sikati dua laksa serta 20 peribedro nabi, tok nabi kitanya yang merupakan Allah langsung dalam dunia. Hana nabi-nabi yang lain dan tanpa manusia dan Allah ke mata alam dunia. Tok nabi kitanya Muhammad. Nabi lain, umat lain menyertaan tengah kudih dalam syurga merupakan Allah. Kan makna Allah dalam syurga, posisi kitanya dalam syurga. Makanya sungguh luar biasa. Dikala ni Isra Mi'raj nupuik oleh malaikat Jibril asra diperjalankan kena ikra. Kena ikra.
nya naurumba memperjalankan saban lagi tanya tajak pantan labu menyetajak lebih kurang si tengah jim katruh guna pantan labu tajak adapun dari pantan bagok si tengah jim katruh nya itamong habah pijit lam bajai tanya mungkin tua tarah wate truh pantan labu si jim pelang palik katruh guna bagok cerita le pijit bakngan hidung pujak pantan labu guna hurai keun le pijit jamun takir ko salah kaji ubat nyai keun le pijit wate cerita mata si jim dari bagok pantan ataupun dari pantan bagok truh ija atroiwo sedangkan pijit perjalanannya han mungkin dunan payah membutuh kadang si bulunnya menyetruh punya naik peh le meto nampak jalan menan ke Rasul katanya memperjalankan so yang ba malaikat Jibril dikala truh yang Rasulullah bi Isra Mi'raj giak ba dalam syurga giak pemain le malaikat Jibril waten ya pemain Rasulullah le malaikat Jibril nikalan bak pintu syurga Abu Mutulih 1 kali 10 ditanya le Rasul katanya ya Jibril nyan pura tha kali 10 fahalafu ya Jibril nepegah le Jibril ya Muhammad nyan adalah fahala umat-umat gata singa yang itim bersedekah bak jalan Allah lebih-lebih itim bersedekah kepada pembangunan rumah Allah 1 kali 10 seribe tajuk 10 ribe gebala 100 ribe tajuk ya 3 juta gebala nyan pahala sedekah makanya sungguh luar biasa dalam sebuah riwayat Abu Tungku sekalian semoga berjitkan ilmu bagi ulun tuan sendiri dan kepada tungku-tungku sekalian bak sabah uro anna Aisyah radhiyallahu anha bahawa sesungguh Aisyah radhiyallahu anha siapakah Aisyah itu merupakan isteri Nabi yang paling dia cintai dilakap sebagai Nan Humaira kekasihku kemerah-merahan nyan banlaga Siti Aisyah hana kang urinang lain yang putih mirah dalam dunianya ya, makanya istarat jariyah maka nubla oleh Siti Aisyah sabah lamit fa'anzala Jibril maka netren malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nejak ba malaikat Jibril Quran keun Jibril ya Muhammad ukhruj hadhil ala jariyah ya, mim baitika Muhammad kutubit lamit yang na dalam rumah gata karena lamit tersebut merupakan ahli neraka man wate kedengar le Rasul tanya Abu ku prehlo gubedah Rasulullah pegah ba Aisyah amanah malaikat Jibril pegah le Allah lamit yang kata beliau bunuh nyan atau neraka kaptubit kedeh jid Aisyah je dikala Aisyah ni kutubit sabah lamit tersebut bunuh yang neblau nujuklah sini anak kurma ni surah pasal tanya nujuklah anak kurma sini anak kurma iplah 2 le lamit tersebut iplah 2 sehingga ipajuh le lamit tersebut kurma sebelah benar sehingga famarra biha fakirun lewatlah urang fakir di hadapan si jariyah benar lamit tersebut ijoklah sebelah kurma yang nalam heb kepada lamit tersebut Abu Rusyid Lemban Bandung sidang jamaah Jumat aso syurga Allah faja'a Jibril lahu sehingga gedelam malaikat Jibril gejak ba Muhammad ya peranakeun wa amarahu birat dil jariyah ya ni pegah le Jibril Muhammad diperintah jak setat lamit yang tauhid benar setat hiran Rasulullah bunuh biyusi ya bu jino ya setat lah ya ya Jibril pakar menanda pegah buno tayu usai lamit jino ka tayu ya sitar ya li annaha sarat min ahlil jannah pegah le Jibril lahai Muhammad lamit yang gata usai buno yang jatah haji aso neraka jino ka pertama lam syurga di Allah hirun Nabi tanya ngan sebab ya Jibril sehingga begitu mulianya lamit tersebut jatah kata mang neraka sehingga kita mang syurga oleh Allah dengan sebab bitilka sedekah
dengan sebab ilmu sedekah Abu Risyid Lemban Bandung sidang jamaah Jumaat asal syurga Allah. Coba tak fikir sejenak, taduk tarenungkan, baik tak dengar mentang, munya tak dengar ngan punyung, hana tak dengar ngan hati, sama dengan tatubit ino katwa. Tapi munya tak dengar beserta tak pengah, yakin le hati yang bahawa falam sedekah menan raya nyan akan katanya tak bantu lebih-lebihnya rumah Allah tengah dibangun. Yang tak nak pegah pura jatah bunuh tamang nuraka le jariah tersebut sehingga gubutamang syurga oleh Allah dengan sebab ilmu sedekah. Dumna raya ilmu sedekah hiblah anak ke rumah. Cuma ni pajuh kuro oleh lamit tamang syurga. Apalagi kita nyonya rumah Allah dah bangun. BO fadilah menyarat donya sang-sang tiblah ke rumah mi tajuk pengan hai tu muka ego hang tib kemenan ala cakap lagi kita nyonya jamun-jamun jak masa sedih abu patai bila kuih fu le ani ali kita nyonya patai lek lengan kap ngan abah juk biu yang ke lagian umpamaji yang cok fu le kap leung cok palit juk nyan padahal sekalipun benan tamu sedekah jatah tamang nuraka gu tamang syurga li Allah. Pulangnya rumah Allah yang kada bangun nyokan ata tungku imum, nyokan ata imum syik, nyokan ata penatia masjid, nyokan ata tipulannya tipulannya bukan pribadi, rumah Allahnya ata kitanya bersama. Ya, untuk kendaraan singgah bak titi suratal mustaqim. Makanya bet yak fikir yang hor bapeng le penatia hang gecok peng masjid. Yang dan pegah monya memang gaduh tak korasi penatia tak korasiknya hana moho peng tang-tang haleunya rumah Allah. Ada rakyat hata bangun, ada ubud hata bangun menyenyan pekaten di kampung han selesainya rumah Allah tedeng. Makanya abu yang galong ruh bertanya belanja ke rumah Allah, ke masjid, kadang-kadang musabah sak sumen galom, adapun membusa dua krek galom tu nyan le kitanya sungguh rugo tu karena pahala sedekah gara-gara katamang nuraka gutamang syurga li Allah. Sehingga nubudah Rasulullah nu berangkat yang menuju menghadap kepada pot Allah. Dikala katruh Rasul katanya menghadap dengan Allah Ta'ala, oleh-oleh dari Allah yang sangat besar ialah tembahyang lam tiuro ti malam limang boh wate. Duda si 50 boh wate ke wajib. Karena merumpok dengan Nabi Allah Musa, gekele Nabi Allah Musa pera oleh-oleh dari Allah tembahyang 50 boh wate. Muhammad jauh le Musa mubud. Umat kata tengah dobi kaca mi angin yang surah bahasa katanya. Ubud-ubud awaknya tengah. Umat dong ya raya-raya hae ibadat lam zuro di malam 50 bawah te apalagi umat kata. Udah Rasulullah yang lakai kurung-kurung sehingga jid 5 bawah te nyan oleh-oleh dari Allah langsung berupa wajib kepada katanya umat Muhammad. Tabah wate ada semayang lagi ka tapubut tiplu 5 bah wate ada semayang lagi 50 bah wate sekalipun guna 50 bah wate ka kurung 5 bah wate sama dengan fahala 5 bah wate ada semayang lagi 50 bah wate ada semayang dan ban fadilah. Makanya abu sembahyangnya merupakan oleh-oleh yang paling luar biasa dari Allah. Menyahana tapubut dosa dan tunggu rayu tak dosa hana sembahyang luar biasa rayu. Dalam sebuah sejarah tidra urung inang anak dara yuh masa Nabi Allah Musa sehingga jibedah dipakai pakaian hitam serba hitam karena kamu menyesal bedah berangkat bak Nabi Allah Musa terus bak rumah Nabi Allah Musa tok pintu wassalamualaikum jawab Nabi Allah Musa waalaikumsalam. So di luar tamang dalam buka pintu bangkalan katidra urung inang Qur'ana pakat ilun katilah ya Musa ilun ka berdosa rayu tak dosa lun nyan lubeh rayu tak dosa lun setimbang langit dengan bunga manteng rayu dosa lun ubena buih yang na di lautan masih juga banyak dosaku ya Musa. Apakah Allah menerima taubatku ya Musa? Ikut Nabi Musa hai urinang hai menyebut betul-betul kata taubat kepada Allah sebagai taubat nasuha tetap getung le Allah taubat kata pegah pura dosa kata
Apa kata perempuan tersebut? Han long tejit pegah hai Musa, takut-takut bengih kata kelu. Han pegah ju. Mandung kita yang dosa manusia. Sehingga gerayu oleh Nabi Allah Musa, ipegahlah le urinang tersebut. Dosa lun hai Musa, long yuh masa dara jamun lun mudina. Wate kalung mudina sehingga lahirlah ani wate lahi ani long cika bak dakui. Ai duit tu sehingga mati di tempat. Terkejut Nabi Allah Musa. Mirah muka Nabi Allah Musa. Hai urinang hai, tubitlah rumah long. Yan, baik gara-gara kata ubud maksud lun tumuka Allah tubit busi di Nabi Allah Musa urinang tersebut. Abu Rusyid Luman Mandum sidang jamaah Jumat asal syurga Allah. Sehingga tubitlah urinang dalam berlinang air mata. Teklik hanapat mengadu lain. Dumba Nabi Allah Musa, bak Nabi mengadu lagi yang jawaban ho dan ja Abu ho dan ja. Tajak jino bak tungku imum, bak tungku kampung, bak gure dia ada tanuk taubat, gu pegah hana jalan taubat ho dan ja. Aku langkung payah dah grup. Lain ho dan ja bak gure telake pendapat dan taubat hana cara. Sehingga budah dalam berlinang air mata urinang tersebut bak watenyan bertrenlah malaikat Jibril. Ya Musa, Allah nikirin salim ke kata. Apa kata Allah Jibril? Pu kata Musa yang terima taubat manusia. Kon man pakan tausi hai Musa sidra urinang menoyak taubat ya pubut kebaikan kam menyesal di atas perbuatan yang pernah dia kerjakan. Hai ni pubut li ni taubat pakan tausi Musa. Menyemunan hai Musa, bertadupu le kata. Lebih raya lam dosa daripada urinang tersebut benar, na dosa yang paling raya. Yang luar biasa dosa. Hai Musa, gugur oleh malaikat Jibril, tengkira tapoh 70 dra Nabi ya bu. 70 dra Nabi tapoh, kan orang Islam, Nabi tapoh 70 dra. Tatat 70 boh Al-Quran. Tamu zina ngan urung syik tu di Masjidil Haram. Lebih raya dosa hai Musa urung hana sembahyang. Musa tapoh 70 dra Nabi, tatat 70 boh Al-Quran dan tabar rusyiknya surah tanya agam ke dia Masjidil Haram rusyik inang tamu dina di Masjidil Haram. Lebih raya dosa hai Musa urung hana sembahyang. Abu Rusyid Luman Mandum. Ternyata tak bekir kita nyawa bunuh dan bekir le Nabi Allah Musa urang inangnya leh mudina ipoh anu leh lain. Ternyata nyan dosa yang paling raya. Padahal tapoh 70 dra Nabi dalam Abu. Nabi tapoh utusan rasulnya, utusan Allahnya kepada kedaya manusia tapoh Nabi kiban dosa. Kan sidra tapoh 70 dra tapoh Nabi. Dan Quran kalam Allah, nyan kalam Allah tatut. Baiklah dah pegah tatet kalam Allah. Urang tipak Quran ba Facebook tak ucir pek bro aki, apalagi tatet Quran. 70 boh tatet Quran kan taboh. Tamu dina ngau urang syik. Hana pernah jarang urang dina ngau urang syik. Seolah-olah bertanya kata perlaku tak berlaku leboh dosa yang paling raya. Tapoh 70 dra Nabi dan tatet 70 boh Al-Quran dan le bertanya tamu dina ngau urang syik. Padahal hana kita yang bunyan, tapi karena tahu karena hana tak sembahyang Abu Rusyid Luman Mandum. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada dong pihna tinggal sembahyang Abu Hai banda pegot kita yang manusia. Manhum ke kehumnya bulan Rajab merupakan bulan pulih kita tubuh daripada dosa yang na tinggal sembahyang qada Abu. Kok raya dosa na semayang. Tang-tang punya juk peng tim liar juk peng. Yu mudina katanya ngaurusi tetap hantatim Abu. Hantatim. Mak ada yang urung pelahi tu. Hantatim. 2 miliar hantatim si ngaurusi. Tapi secara tidak sadar katanya yang tinggal semayang Abu karuh tamdina ngaurusi. Karuh tapoh Nabi dan karuh tatet Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya nyo merupakan bulan Rajab, mari kita nyota tingkatkan ketakwaan kepada Allah ya, sehingga kita nyo puji kurung-urung yang suci daripada
dosa. Makna suci daripada dosa, bertatim taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nubudah Nabiullah Musa riak sitat urinang tersebut guna dan bertaubat. Abu Rishid Leman Mandum sidang jamaah Jumaat asal syurga Allah. Etno yang dapat ulun tuan sampaikan lebih kurang lebih ulun tuan laki maaf.